Mare, ano yung bag na bigat mo? Oh, Kap. Nabalitak nga, naglako ka kano ti baboy yan. Awin, Kap. Naglabo na kun. Ay, nangyin na siguro presyo ya. Kaskas diwit, Kap. Saka bababa may latta. Manumit nga ti presyo. 160 may latta. Asus, nagbaba nga ron. Baba. Malugi nga. Tao maninit. Kita di ko nga kasunod, di ni kuhaan pa reserva ka niya, medyo nga kwa. In-order ko nga pang inahin man. Ay, edo, Jay, Kap. Agalaga na mamit ti... Diyan nga mo ko, Ginabati ki. Walwalo mi ti suso na agay. Walwalo. Win. Para may latta adyan nga inahin ka. Di ba 16 di kwa, pagbakan niya may lasin mo 60 ti suso na. Nya kami kin marikit kasano ngayon nung kuhaan. Baka nung aming nga galak ti ado aja ta umumitin no basit ti suso na. Basit ti ianak na nung kwa aja. Imposible ajay, Kap. Kita dumit yung mga mangyari kasi ta ano dumagtartarakin ta kwa. Imposible ajay. Anak mamati, Jay, Kap. Anak mamati. Kasi ni inang munto pa. Duduwa suso na ti. Isang tayo mit niya anak na. Nyamit datan mari kumparam mit ti tao ata sa bali tao Kaya nangarap niya, Kap. Kasi di talaga. Ang posible mit Api di baboy ko yung nag-anak ti. 13 lang ti suso na ti. Nag-anak mit iso na ti 15. Dumainang ko ata kwa. Awan, di ka hindi ata, Kap. Duduwa susunod kit siyam ti anak na ninang ko dumat tao aja mari. Haan, Kap. Sumila iso di Jay, Kap. Sumila iso di Jay. Ngata mare. Win. Kida alainin, Kap, Last di Jay, Mayat ngata. Mayat. Pangarigan na ni inang mon. Duwala suso na Siyam tayo. Imet na doon May dyan. ajay, Kap. Walo ajay, sigurado. Ag doble ajay, Kap. 16 no kay anak na ajay, Kap. Siday no ka. Sure mare ta Win. alak ko no wag sublat pang kulaan di pagkarga. Win, Kap. Sige, sige.